Guardiansi su Marvelovi junaci koji se prvi put pojavljuju 1969. Tijekom godina, izgled junaka, ali i sama postava se mijenjala, a inspiracija za filmske junake je uzeta iz stripova Annihilation Conquest i Guardians of the Galaxy iz 2008. Guardiansi su tim poput Avengersa, samo što se ranije događa u svemiru, a za razliku od oblice iz Avengersa, Guardianse čine sitni lopovi, plaćenici i ubojice. Vođa tima je Peter Quill, zvani Star-Lord. Peter je pola čovjek, pola izvanzemaljac. Ima posebno odijelo pomoću kojeg može preživjeti u svemiru, a tu je i pištolj, to jest Element Gun, koji spaljuje jedan od 4 elemenata: vodu, vatru, zemlju ili zrak. Petera u filmu glumi Chris Pratt. Rocket dolazi sa planeta Half-Worlda gdje su na raznim životinjama provodili genetske eksperimente kako bi ih pretvorili u inteligentna bića. Rocket je stručnjak za oružje i taktiku. Glas mu posuđuje Bradley Cooper, a najviše mrzi kada mu se kaže da je rakun. Njegov prijatelj Groot je najstariji član Guardiansa. On je drvo koje govori i hoda, a prvi put se pojavio kao negativac koji želi pokoriti zemlju pomoću biljaka s kojima može komunicirati. U svom naumu nije uspio, a na kraju je čak i postao S.H.I.E.L.D.ov agent. Može se povećavati ili smanjivati, te regenerirati. S godinama je počeo govoriti sve manje i manje, a jedino što sada kaže je I'm Groot. Glas mu posuđuje Vin Diesel. Gamora je jedina žena u timu. Ona je posljednji primjerak svoje vrste, a od sigurne smrti ju je spasio zli tiranin Thanos, koji je odgojio kao svoju kćer. Gamora poznaje svaku borilačku vještinu, u sebi ima kibernetičke dijelove i moć zacjeljivanja, a na glasu je kao najopasnija žena u svemiru. Glumi je Zoe Saldana. Drax the Destroyer je stvoren samo s jednim ciljem: ubiti Thanosa. Drax je prije bio običan čovjek. Njegovu kćer je oteo Thanos, a njega i ženu ubio. Spasio ga je Thanosov otac Kronos, koji je njegovu svijest stavio u novo snažnije tijelo. Draxa glumi Dave Bautista. Guardiansi su ekipa koja većinom misli samo na sebe. Međusobno se mrze, ali na kraju ipak učine dobru stvar.